nuko twicaye twishira hamwe turaganira. Umurenge wa Kimonyi numwe mu mirenge igize akarere ka Musanze, akaba numwe mu mirenge irimo ibimina byinshi byo kwizigamira bituma abaturage babasha gutanga ubwisungane mu kwivuza bitabagoye. Bayavuga Konsore, umuyobozi w'isibo muri uyu murenge, ashimangira ko abari mu isibo ye bose bamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza. Ibi nahurizaho n'abandi baturage batuye muri uyu murenge bavuga ko mituweli bayitangira ku gihe babikesha ibimina. Nje mu sibo yanje ntabwo ari ukwirarirana ngo kwiyemera, nta muntu ntunze utaratanze mituweli. Hakoresheje ibanga twakoresheje nuko twicaye twishira hamwe turaganira, ndetse ndanababwira nti ndi umujyanama w'ubuzima, nta muntu uzaza kunyakura atagira mituweli ngo mutabare. Baranyumvira, mituweli bayitangira igihe. Garuka nziza ku muryango nuko iyo umuntu arwaye agenda akajana ibiceri 250 gusa umuntu akivuza akabona imiti. Hari gahunda y'amatsinda yakeye aho isibo runaka agira guca agakora saving, neneho igihe cy'umwaka cyo kurasa umwaka bakavanamo mituweli barihira buri wese umuryango we bakagira gute bakawurihira. Nubwo bimeze bityo ariko aba baturage batuye muri uyu murenge wa Kimonyi bavuga ko babasha kwiyishyirira ubwisungane mu kwivuza babikesha ibimina bibumbiramo. Mu mboni ya guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice wavuga ko uyu murenge wa Kimonyi ari umwe mu yanyuma mu kudatanga ubwisungane mu kwivuza. Kimonyi muri mu mirenge yanyuma, ntabwo rero tuzavuga ngo tuzaba abambere mu mihigo tudatanga na mituweli. Ese mumva bishoboka? Iriya mibare gitifu yatubwiraga abantu 2000 bataratanga mituweli ni benshi, kandi mituweli twari tumaze kubigira umuco. Turabizi igihe cyo gutangira mituweli, turabizi ko buri mwaka tugomba gutanga mituweli. Avuga ko abatuye muri uyu murenge hakiri umubare munini w'abadatanga ubwisungane mu kwivuza. Hari bamwe mu baturage babibona ko atari byo ngo bitewe n'uko ubwisungane mu kwivuza abahatuye babutanga, ahubwo bagatungurwa no kubona hari amazina aza ku mpapuro z'abayobozi agaragaza ko batatanze ubwisungane mu kwivuza nyamara abo bantu barabutanze. Mwaza ngo turabanyuma dute impapuro baza impapuro tugasanga harimo abaturage batishyuye kandi twararangije, bidutera ikibazo. Hari mugenzi wanjye twadorangiza nahagarika ibiri, nta n'umwe usigaye yajanye miliyoni hafi 3 kuri sako turi kumwe. Baza ngo turabanyuma miliyoni 6 yazitwaye, nanjye natwaye nka miliyoni. Rero musubire wenda kuri systeme niba kwa muganga babikora, niba ari ku karere bikorerwa, ibyo bintu bisubirwemo twakomeza kwitabanyuma twarakoze. Kimwe ngo mu kigiye gushyirwamo imbaraga nuko ku bigo nderabuzima bagiye kujya bafatikanya n'ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo harebwe neza urutonde rw'abantu babashije kwishyura mituweli de sante, kuko bikunze kugaragara ko hari abantu bigaragara ko batatanze ubwisungane mu kwivuza nyamara barabutanze. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.